weche mamoko mabende wayude ni luoro kwako ward ma Kangai kar chung'od bura ma Mwea e kaunti ma Kirinyaga tok jomaundu moko monjo od MCA moyier ma Kangai ward James Njiru. Koloso tok monjno MCA no owacho ni kod buok kendo bende wacho ni nogoyo koko tok kane gifwenyo mach maduong' kowuok e kund dhok. Joroge kara jonjorego bende ne okwalo nyithindo, kata kamano ne odogo yudgi toka petha magere. Chupa mara diesel no yuda kanyo toka obila mag tesedo obila ma Kangai chopo kama ne monjo no timore. Gino ma MCA no wacho ni en monjo mano mochan mar buogo ngimane. MCA no moyier koro dwaro mondo mi piny owacho ji warita mare kowacho ni en kaachiel kod johera mage ne ginindo oko e koyo. Kwa bahati mzuri nikawasikia kampuni ya wachome mahali walikuwa wamewasha moto, pande moja ikachomeka, tukaweza kupiga nduru na majirani wakaingia, tukasaidiana na hao majambazi wakatoroka. Uchaguzi imeisha na mwenye amechaguliwa na kuanga na maadui wengi. Ningeomba ndio niweze kuhudumia wakazi wa Kangai na niweze kutunza familia yangu, nipatiwe ulinzi wa kutosha. Kuna ripoti ambayo tulikuwa tumeletewa hapa Jumapili ya kwamba kuna watoto wawili ambao wamepotea, na ripoti ilipoandikishwa pale kwa police station wa Muru, tulianza kutafuta watoto, na hiyo jana waliweza kupatikana. Na mtoto mmoja ni kijana wa miaka 5 na mtoto wa pili ni msichana wa miaka 12. Wote ni watoto wa shule, na vile walipatikana tumewapeleka hospitali waangaliwa labda kama kuna kitu walitendewa, investigation ikiendelea.